Kari Amerika ka pechua tangya ka jingmatoi ya ka malade Om USJ Shankar ubadai Foreign Minister kari India. Katmaktin hapdeng kiri baper jungkap perte tat haduk menta kampat 11 sang eno kumno ban yakren ban paniatai sani halor kenrum kenram menta balale dakari Amerika namar nakaliang kari Amerika dalele kan kenram din nak kebakalarai ban penpayeng lut ya baro kibreu bala syulaitrung bat satu hapo uput usam kari Amerika hipro kawai kamtam naka jingkular bat ka jingsoy Presiden Donald Trump halor katay ka hukum ban omap yanoro handray ban penpayeng lut ya baro kibreu kibasyulit syongthap hapo kari Amerika dang hakini kisi kiladon katu kanitli kiri kibalakren persya halor katay karai jungkari Amerika kamtam namar ka jingle jungka kabom simlaya desu katkum ka hoklong briu man briu halor ka jing palik payeng jungka ya kibriu shala ki jong kiri bakilawan patladon ru ka jing keno ban hakaliang kibor kari Amerika kalale thik ya kitay kibriu pasya pen payeng kampalat ban ya kibriu balale ya ki kapsiu jongki hakanika tayo badang syudep uwei na kinong Brazil haba jubab ya ki jingkili hamar bauhyar na ki lingsoin kari Amerika bala penpayeng yau ulayatu balate ya ki nabaro kikti kikjat jongki wat hapo ka lingsoin ru kabala syem jinge shibon ya ki watang ban lek syabaru bat watang ban di umru kabala long palar liam kumbang idai kinong kamsni bas niutam bak penkut utay rangba kari India ru kadai kawai na kiri kibala don lem hak kadai ka penta bakari Amerika kan sapen paino yaki hajar ngut kinong India kibasyong basa hapo kari Amerika hiparo kawai kibala syulet syok biaj om tang daki hajar ngut handray katkum ki jingte bakari Amerika kalak ban penpai daki million ngut kinong India kibasa hapo kari Amerika hakini kisi kipnai kipan sawan enda kala depan bishar bat pepnya lut yaki kot kisla jungki paro bat katai kalak ban kata shisha ya kari India kamtam ikibor sarkar kibahapan bakli bat banket ya ka jingkia kaba etam nak banta jungki enda kilawan shala ka jongkari kamtam kumno bakin im kitsa batru hakaliang ka kam ka jam jongki banyo ban pendap yala ka jong ka jingdon kam kaba man lakasi kabala ban bu jinge shisha yikibor kari India lada kita ki million ngut kin haban 1.5 yang shisha shala ka jongkari menin kasingin nakliang SJ Shankar ubadai Foreign Minister kari India lalek paniadon benda hapo ka Hansraj College balakot penlong dakatai ka college panyatai yikibabun kimat kibakta ya kari India bat jongka pertehi hakaba kita ki samla jongkai ke college kilawan ra yikibabun kijing yatai bat kijing kili hakmat jong USJ Shankar kawai na kijing kili bat kamat kabalami pau menin kasngi kalong bahatu katai ka jingle jong Donald Trump kalong kum kadak jong ka jingya dai perlok ne kadai ka jingbu kum kan nongshut haba jubab alor katai ka jingkili balawan ra dakite ki kena pule jong katai ka college USJ Shankar ulong bakari Amerika kapet nengkong tang ya ka jing bentoy shwa yala ka jong kari batru kimat trikam jong utrom kalong bet kumno ban wanra yeki babun ki jingkela habaro kiri jong ka pertai om tep ke ka jing tmu nakliang SJ Shankar pan jubab kumtai halor katai ka jingle jungkari Amerika rengenge scam baki paro kin sapau pertai hadit namar ya kabamenta katang kloy palan ban yati jeniu hapreng jungka jinge dei perlok ka India pat kari Amerika namar ka jingkela nungelam thamai hapo kari Amerika kadang dei tangdang kisngi